Inkosi enkulu yaseBhleni bamaNazaretha. In the Bankilu, Bantwana abahle basezulwini baye bathi abantu abadala bancane umsebenzi abasuke bethweswe wona ungaphezulu kwamandla abo. Nami bantwana basezulwini ngisho njalo ukuthi namhlanje kuguqe ingane ekhaselezile ngumuntu ke onamahloni njengoba ngiguqile nje ngishawa uvalo ngiyaphefumela ngoba lo msebenzi engithweswe wona angijwayele ukuguqa kule ndawo engiguqe kuyona noma ngithunywa ngithunywe nje lo msebenzi emncane. Namhlanje umsebenzi engithweswe wona ungaphezulu kwamandla ami. Ngiyamcela ka uNkulunkulu omuhle owunyazi lwezulu ukuthi ungangishiyi lo mzuzu, ungembathe ngikhulume okuzothandwa nguye ubaba unyazi lwezulu. Amen. Ngikiyeke okwami noma ngikiyeke kodwa ngikhulume okuzothandwa unyazi lwezulu ozokwakha abantwana bakaNkulunkulu basale bephila. Amen. Kulukhuni ke abantu abasezulwini umsebenzi wasezulwini uyube lukhuni ngale ndlela ukuthi uyuthi ulungisile ngayizolo uthola umfongo okulungisile sekuyaphela noma. Ngizocela ke ukuba uNkulunkulu angiphe isibindi ngokuhlabelela isihlabelelo sika 212. Ngizocela nje amavesi abemathathu sokuye sikhube. Yesabatha Guzili
abaphethe isibhalo bangivulele incwadi kaMateyu 4 ivesi la 24. Simenyesiwe udumo lwakhe lwezwakala ezweni lonke laseSiriya. udumo lwakhe unyazi lezulu lwezwakala lonke ezweni lawa se-South Africa. Baletha kuye abagulayo bonke, beza kuye bonke abagulayo njengoba kuzokwenza ntambama nje, abakhwelwe izifo nezinhlupheko eziningi. laba bafika kuye basuke beneyinhlupheko nezifo eziningi ezahlukene, nabanamabhungane, nabanamapharaliyo inkosi wabaphilisa. Bantwana bahle basezulwini, silandela unyazi lwezulu. Bantwana basezulwini, amen. Njengoba kade siphuma entabazwe, besidane siphume isilwane sasezulwini, indlondo yomusa, uyabona bhuqa bonke abantu emgwaqeni, ungazi ukuthi bambone ngani, bayibona ngani imoto yakhe. La ifike emakhona uyabona abantu sebesondela ngalo lodumo lwakhe oluzwakale yonke indawo. Amen. Bayazi abantu uma besondela uNkulunkulu unyazi lezulu bafike baphile. Amen. Bayazi abantwana baNkulunkulu ukuthi uma befike onyazini lezulu ukuhlupheka konke kuyaphela. Amen. Abantu abaningi babuye sebezobonga bathi Nkosi ngathi ngicela umsebenzi ngawuthola. Bathi Nkosi ngathi ngicela imoto ngayithola. Baba ngacela ukuganwa ngathola umakoti namhlanje nabantwana. Amen. Amen. Udumo lwakhe lwezakala yonke indawo. Njengoba abantu bezuza konke lokho abakuzuzayo, udumo lwakhe lwasezulwini, bantwana basezulwini, osekudinga thina ukuba siziphathe kahle, sambe emiyalweni yakhe uNkulunkulu asiyala ngayo, singaphezulu bantwana baNkulunkulu. Amen. Emthandazweni wesabatha kade sibekele wona, ofunda mihla namalanga namasabatha, uyasikhumbuza uNkulunkulu ukuthi fanele siziphathe kanjani, nendlela yokuphila ngisho emakhaya obaba mkhulu kufanele siyiphathe kanjani. Amen. Kufanele sithathe leyo ndlela ke bantwana basezulwini ekuyiyona ndlela eyokuphila, ngoba angeke uNkulunkulu asise esiweni kodwa uzosisa endaweni eyokuphila. Ngomunye uJulayi kwake kwafika indoda
le ndoda ingiyakadlomo uma ifika le ndoda ithi kade ifisa ukuza lapha ize kushema mayifika ivalele ingathola ukufika uthi senginesibonakaliso esisithathe iminyaka singihlupha lesibonakaliso ngingazi ukuthi ngizokwenza njani le ndoda isonta eyona ithi manje angazi ukuthi lokukhuluma ngizonika bani ithi kodwa ngoba sengize ngafika ngiyacela ukuba ngisondele kuNkulunkulu nangempela yasondela le ndoda yafika yakhuluma abantwana basesizweni ithi njalo mayilele ibone umqalo wendlela ebese ithuma ebese hamba uye ebuhleni bamaNazaretha ufike uhambise lo mbiko umqalo wendlela ufika kule ndoda akasho akayi kwindawo kodwa uthi akayephi ebuhleni bantwana basesizweni uthi ufika uwatshela amaNazaretha ukuthi abayeke ukuhlupha lo sisihlangene ngoba ngizogcina ngimbiza ngithi akezekile yakhuluma le ndoda ngafikelwa isibithwane ngase ngikhumbula ukuthi lapha ekhaya sifika sihluphekile mase sifikile bese siyabhenza ebese ungasahlonipha ungabusamazi omunye umuntu ungabusazi ngisho lo unyazi lezulu makuthi uliphendule nje uphendule ngalibamba leli gama ukuthi ubaba siyamhlupha ngabe siyahlupha entini masihlupha sihluphela sizingane ngoba phela ingane ehluphayo thina njengoba sabantu abadala esize la ngoba sazi sokwenzana sihluphela semzombiza asondele kimi ngani ngoba ngimhlupha okusho ukuthi uma simhlupha uNkulunkulu simnciphisela izinsuku zokuphila emhlabeni sizoba yini kusasa kanti lo thando esiyesithi uShembe simthanda ngalo luphi uma simhlupha uNkulunkulu ngoba kufanele silalele izwi njengoba kade sifunda lana nje khona la kubhalwe khona ukuthi lalela izwi ulalele izwi bese uyalenza hayi kulalele nje ungenzi ngabe thina siyenza ngoba sihlale sisolwa mihla namalanga ngokwenza kwethu okuphambene ngaleso sikhathi inkosi enkulu eyihlezi esitaleni kwakuthi bathi ubaba wakhipha isibusiso wathi Nkosi kubusisa ngisho ukuthi abantu baNkulunkulu ake siziqoqe ke sibuye manje singene enkonzweni ukubheke ukuza kwakho lithuthino umuntu nomuntu ufanele ecente indlela yakhe azohamba ngayo ngoba njengoba sila nje akekho ohamba nomunye njengoba sila wonke umuntu ongena yedwa ethuneni lakhe okusho ukuthi kufanele nomuntu azibheke yena okwenzayo wazi ukuthi uzenzela wena ngisho ukuthi ke abantu baNkulunkulu uNkulunkulu akasiphumbule asenze sibuyele enkonzweni silalele sifunda ukulalela senze kahle ngoba njengoba sikhona siyabadala sikusasa lalezi ngane zisilandelayo ingane uma uphambuka umdala ibona ukuthi lento yinhle kanti lento ayinhle yimbi ukukhuluma ngomuntu omdala enganeni akukuhle
ingane nje uhlala ingane njalo. So kufanele ukuthi noma kanjani ukwenza kwethu kube kuhle phambi kaNkulunkulu. Amen. Uyalazi yonke usizi alenhliziyo lendoda mayisihamba ke kaDlomo ithi lokho bengikubona ebusuku uJehova umqalo wendlela ngithe noma sengifika la ehleni ngafe ngabona yena qobo lwakhe. Amen. Oh nyazi lwezulu. Amen. Okukhomba ukuthi ke abantwana basezulwini asididekile. La sikhona sendaweni efanele. Okufanele ukuba sifanele sibambelele abantu abankulu ukuze kufike imihla yethu yokubhubha emhlabeni sibambelele nyazo singaphambuki. Amen. Sike saba sentabazo abantu abankulu. Miningi imigilingwane ebiyenzeka lapha. Oshiya uyibuza wena ukuthi kanti lo umlandelayo bani. Uthi mayimile pulpit ushembe uthi bantwana bahle basezulwini ngomthetho kufanele ukuhlopha amaqhele. Fanele ngabe wonke umuntu omNazarethe ulapha ya. Entabazwe. Ngoba ila kwasiwa khona lo Nazarethe.
sihlupheka isikhonzi sikaNkulunkulu sibhujelwa abantwana baso sanqamela ukushiya konke seza ezweni lasezantsi uzofuna mina nawe mayibonge Nkosi amen. Umbuzo ke uthi usesitholile ushembe sesenzani yini siyenzayo sibangani ngoba phela sakhe ngandawonye sakhe ngokuhlukana noma nobani uthunywa abakuba abalele umhlaba bathi hamba uyosikhonzela ebuhleni bamaNazaretha usondele enyazweni kodwa manje sithi masifika singaba sabuka ekufanele sizokwenza bese sibheka okwethu sifune nenzuzo sifune yonke into lokhu okungamukeleki uNkulunkulu lokhu othe mawuzala ongakuzelanga uthunywa abantu bathamba bakhonzela wena usufuna inzuzo usufuna nawo okufika lapha bantwana baNkulunkulu uNkulunkulu akasikhumbule asiqoqo sibe abantwana bakhe abakhethiwe amen. Uthe cabanga ukuthi eminyakeni emibili edlule sasikhona lapha eNtabazo kuyalungwa kulungiselwa isidlo masiphuma nje sithi siyolanda umsebenzi kaNkulunkulu lapha nalensizwa kaNgubane sesizwa abantu bayahalalisa abantu bayahalalisa manje siyabheka phezulu isitimela bombe kuba phezulu emkhathini uyabona wawuthi uma ubheka ukucica amehlo ucabanga ukuthi hayi ungathi lento engiyibonayo isona ngempela sahamba sizosithela lokhu okwenzeka kule minyaka engikhuluma nakhona la kulonyaka esiphuma kona nje bathe sisekhona siqhamukile abantwana amen. Sisithe silapha kabheka bezayo uJehova ekhuluma ishumayela esiyala bantwana basizulwini siyehlula kodwa siyehlula khona lento ekuthiwa kufana nokuthela amanzi edadeni idade uthi uzithela namanzi ayigenqile uJehova ukhuluma mihla namalanga esiyala kodwa sibonke uNkulunkulu futhi angiboni sophinda sibone ukuthi uNkulunkulu simlandela oyobona kuba yiloyo ophiwa amehla sezulwini ophiwa amehla asemhlabeni uyoloke ngabazi nakhona kulonyaka sikhona eNtabaze saphinde saqhamuka futhi sahamba phezulu emkhathini esitshengisa ukuthi uBhombelo sefikile yebo kutalo njengoba lensizwa ade ikhuluma ngomqalo wendlela nje ikhuluma ngonyazi wezulu amen olwathi lo ubuya ngomzimba wesihlanu seluncane ngasabonakala namhlanje siyabona abantwana baNkulunkulu kuloku kuhamba abantwana basezulwini le ndlela ifuna ukuncengwa le ndlela ayifuni uyigijimela ngoba uma uyigijimela iyakulimaza ugcina usubhujelwa abantu abaningi ekhaya ngokungalandeli imiyalelo yasezulwini lapha esihlalweni kuhlale kufika abantwana abaningi abahlukene befuna ukuzothetha amacala oyisemkhulu abawenza bephila athi uNkulunkulu inkosi kubusisa mawufuna ukuthetha icala lokho uNkulunkulu azokupha namandla ukuthetha icala mthetheke lolo thando abantu abankulunkulu singathola kuphi ngoba ukuba kuyena uJehova lo ngabe uthi nona ubaba wami
nona umkhulu athi ngifuna inkomo ezisithupha ngiyalinganisa athi ngifuna inkomo eziyishumi kodwa ngoba unomusa unothando uyasikhawulela uyasikhathalela uzasho athi Nazareth ngiyamthanda kodwa thina simthanda ngezenzo zethu zokuthi sihlale simkhathaza bantwana basesibeni uNkulunkulu akasikhumbule bantwana bakaNkulunkulu asiqoqe sibuyele enkonzweni sibe abantu abathandanayo singaxabani ukukhuluma kwethu kube kuhle singakhulumi okuphambene amen kuthe ngesabatha nanti la ladlala la ngesabatha lesiphuma lo njengoba lalenza lapha phezulu ngoJuly ladlala la singajuba ndolo bantwana bakaNkulunkulu singajuba ingakho ke abantu abasezulwini sesithi uNkulunkulu ngani ngoba ukwenza kwakhe kuhlukile akufani nokwenza komuntu wasemhlabeni uthi ushambe ngelilani monyama ukufana asifani ngempela ngeke sifane naye wena uyibone nje ubona ukuthi ayingathi ufana nami asifana akafani nathi uNkulunkulu okhethwe emazulwini bantu abasezulwini amen sabelani sekusile nina sifo Isaiah 29 verse 13.
14 verse 13 wathi ke uJehova ngokuba laba bantu basondele kimi incwadi ke le bantu abasezweni ebithandwa kakhulu uThimo lobathi amen. ngemilomo yabo bengikhonza nangezindebe zabo kodwa izinhliziyo zabo beziqhubekisile kude nami nangokungesaba bakufundiswa ngenkulumo yabantu amen. Lapha uNkulunkulu ukhuluma ngenhliziyo. Inhliziyo isici noma isitho esithele esingabonakali. Kodwa umbona umuntu ebusweni ukuthi lo inhliziyo yakhe ayifani yabanye. Uthi uShembe sisondela kuwe ngezindebe zomlomo kuphela. Uthi kodwa inhliziyo zethu zikude naye. Asondele uNkulunkulu ngenhliziyo zethu. Amen. uNkulunkulu kuze asikhumbule. Athi njengoba ethi nje uyasithanda nathi bese siyamthanda. Ngoba ngokwenze njalo sikhulula abalele emaketangweni noma ababoshiwe emaketangweni nabalele thuna umhlaba. Bayavuka uma uNkulunkulu simlalela. Amen. Incwadi akade siyifunda ewumthandazo wesabatha ayikukho engakushoyo. Ikhulume konke. Ikhuluma ngendodakazi, ikhuluma ngendoda, ikhuluma ngandodana. Kuphela ithina esiqhelukile ngenhliziyo eNkulunkulu. Lo mbhalo lo sesesuthathe engathi umbhalo oyisilandela kanti cha. Le ncwadi le esuke ifunda masabatha akusona isilandela. Kodwa umbhalo uNkulunkulu asibekela wona. Wathi uyosakha ngawo ufunde ngisho noma uwedwa ekhaya. Ngike ngaba lapha eBhekuzulu. Njoba uJoba ahlale ethi njalo nje athi socela umshungayelo seBhekuzulu masibe. Ngathi ukuhlala isikhashana esincane ngoba kwasuka lokho ke emakholweni yawazi kamakhola ngeke ngilande kade. Amakhola abuye abe naloko nje. Ngeke ke khulu ngoba umuntu nenhliziyo yakhe ngeke umazi. Lapha kwaba nesikhathi sodla amalizo politics kwaliwa kakhulu. Lapho kwakuthi uma kuhlwa nizolala ungazi ukuthi uyovuka. Kuthi uma usuvukile ungazi ukuthi lizoshonela ngokhona. Yaba le ndawo izindi impela yaba isidleke impela sokulwa kwezepolitiki. Umfundisi ungubane wazi wathatha igxathi lokuthi akayenkosi esesihlalweni nalesihlalo. Baba lapha ya udlame abantu abankulunkulu ludlangile. Baba kuyaliwa lapha siyacela uNkulunkulu asivikele. Kuxabana abantu beze kwakudume yonke nje indawo ukuthi kuyaliwa bana basizulu. Bizwana ngalawo magama lawe ngeke ngiwasho la eMbhobheni. Esingawazi sowethiwe ubani. Laphuma izwi lamazwi. Lathi makuliwa anongena esontweni eBhekuzulu. Amen. Nimbathi mNazaretha. Bese nahlabelele. Nihlabelele kakhulu. Ngempela abantu abankulunkulu.
babethi mabefika babe bayikhoze bona bathi cha ngeke sibathinte la abantwana benyanga yezulu amen sase sisinda ke kanjalo bona kaNkulunkulu noma ke thina hlasuthi sasangeni thina phezulu simaxhongololo ngaphandle omama bangene bathandaza abantwana kaNkulunkulu bethandazela ingane lezi zazilwa sishisana kwenzeka yonke into ngasucabanga kodwa uNkulunkulu wasitenga ize kunjalo njengoba sigoqele nje sigoqe ngomsa wakhe ngisho ukuthi ke abantwana basezulwini miningi imisebenzi kaJehova ekuyiyona yona esenza sidine sithi ushembe uNkulunkulu noma abanye bethu babuye bangabaza kodwa uJehova wethu uyaloke emini ngelinye ilanga wathi ushembe ngenani emkhumbini mina umshayeli amen angazi noma sangena sonke ngenani emkhumbini mina umshayeli kodwa egcineni siyasibona abanye sebebanga isteering noJehova ungakwenzeke kanjani usubekwa yini ke lapho wena usubanga isteering noJehova unyaziphezulu ngoba munye umshayeli thina fanele silandele ngemuva mighty yama la inqola athi siyehla la sehla sike saphuma safike eSwazini njengoba incwadi kaDisho ithi udumo lwakhe luzwakale yonke indawo ezweni lase South Africa bambabaza njengoba sibabaza namanje safika lapha sake saya ezindeni zalapha ya nasemalibeni kwaba khona isigameko abantwana basezulwini esingazange sibe sihle lapho amasosha khona isijaha khona esefuna ukuba siphume kule ndawo yethu esekhuluma ukuthi isikhathi sesiphelile eMozambique yabo ukumlungisa mase sifika lapho abantwana basezulwini uJehova ke akakhuluma mayisebona ukuthi nithanda ukuthi nibe abantu abanolaka ufesa thathe impahla zakhe ayihambe nangempela kwaqoqa sahamba sabuyela la sifikele khona eMozambique sathi masifika ngakusasa la masosha ayivuka umbhejazana ayisihambe umcimbi abantu esihambe umfuna uthi ungakuphi khona ngani ngoba ayenze kabi uNkulunkulu bahambe bemfuna befuna ukucela becela intethelelo obamukele nje basangasho ukuthi ade nenzani asangabuza umbuzo wathi nje inkosi nibusise ngiyantethelelo bajika futhi banikela kwabona banikela ngisho ukuthi ke abantu abasezulwini uNkulunkulu lo simlandelayo uNkulunkulu onothando uNkulunkulu onomusa amen okumele thina sisifune thina ukuthi sihamba kanjani endleleni yakhe bantwana basezulwini anizuba mude kakhulu kodwa ke ngizocela nje uba ngiqedele isitabelelo ngiwumuntu onovalo kakhulu njengoba ngishilo ngathi nginovalo kakhulu ngiye ngikusabe ukusonga alikhethi mamonye
wamakhosi Mesiya wasezulwini ngiyabonga Nkosi yamakhosi isabelo ongiphe sona ngosuku namhlanje cela ke kungabe ukukhishwa bakithi ezulwini lakho uma bekhona uma bengangenile ngicela bangene ezulwini lakho shambonke ngoba wena kuphela onezulu sonke masibhubha la siyasondela kuwe shambonke ngibonga amazwi baba ongipha wona begoqe ingane la engazi nalutho kodwa ngiyabonga shambongcwele ukungisa isibindi cela ukubuyisela ezulwini inkosi ikhule hlale phansi Nkosi ikusebenzise amen ngithele izwi lamazwi kuyocelwa umshumayelo phakathi kwasemseni avale ngestabelelo 1:13 In the Bankulu.